Talafalawa o se whaupoponga fo i nei o talafo o le video sa mua mo le nei aso. O toi whaleo ngā ina le li President o Donald Trump se tasi o saini ngā lima sa fuafua e whaia i le mataupe whaatatau le AI. Ma o ia tau fo i e ulawa ina whaatontonu e Amerika le uranium i Iran e ui e leo mana o mia e Amerika a o le o lātou mawaina lava ma e u fo i no lātou lafua ia pe a mae o no lātou mawaina. Ina o siningia i le mataupu ia Cuba na whaeloa Trump e fōringa o ia fo i le tangata o le a whaatinoina le ngā yoinga lea o le whaalawalawengia o Cuba. I isi tala mai sa sae tūtutonu o whaeloa ai o whaamatu wane le whainga maloa Israelu ma tipoti e se mai le whaitau se lawo i lātou sairunga o waa ma tau ma whai e whaeloa lātou te te ia Israelu ma ngā yoinga na whai i Gaza. Pea ma le whāsalau 20 activists e au fiai ma tangata Australia to sfultasi na anga i ese mai i waa lele, anga i ese mai ma Israelu mo take po Turkey. O lo o whaawau pea o na whaopopo tangata ua whaelole le fia i le video o se tasi o minista Israelu e pe o na lipati atu ana nafi ni ana whaasoa i lunga o penga te whaerangi a lo o maua atuai ata o nai tangata o lo awe whaapanguta o lo sawaina e leo Israelu. I Afrika le au te i le Democratic Republic of Congo o lātou susun wina le no whanga o lo tongwhiti ai ngase a fia le Ebola i lea i tu o le tunu. Whai mai li pote le CNN na fua le bevesi o na unisi o le ainga o se ali tala wauna maliu o na o a fianga o le whaamai i na wo lātou tau mawhai e ave ese whaamarosi le tino maliu o lea tala wau mai le wharemai sa whaata o tuli ai. Ta ue li poti le tawhana ne leo ni lapta inga e whata ape ai le au te na anga i atu ma susunu ina ai whale ia i whawhane le wharmai. Tau mawhai marosi leo whaamuta le bevesi ma o se turanga wa matua i le fiai leo ai mai se o le to tele. O lo o iai se whola sanga le whala paputonga le soifua maranoina o le rarolangi le WHO e whaatatau i le pepesi o le whaamai le nei o le Ebola ma e leo whesoasoani rawe e singa e pe o na tura i mai mari ipotia i le tautu i titi o lu i tau ma whaafitau li whea ngai matangata o na o lea whaamai. I au se tālia tolu le lei asa o whaia pēa su e suenga i nisi o masini o Industrial Machines i Australia ma ua i ulawa i na maua iai se vaenga tele o fuala au whaasaina na ave i nane mai Amerika Latina. O whaamtalanga e whaatau le operation lea na amata mai lawa le amatanga le tausanga e na tau fiai ma le ave i nane o le tusa ma le tolu sa lau fitus fu tolu kilo o le fuala au whaasaina o le cocaine ma le aisa ma isi fuala au whaasaina na whaau iane i Port Botany i Sydney. Whai mai na amata mai le suenga lea na ua maua e ofisa le Border Force Australia nisi o tūranga le masaniai i se suenga na whaia i se masini e mamafa o le afi alu le kiso na ave nane mai Mexico whaau i mai i Malaysia. O ina amata i le suenga tolu aso le Federal Police Australia ma maua i roa sea vaenga tele o fuala au whaasaina o le cocaine whaapefo i le aisa ma isi. O lo whaau per suenga i le soma o ta ue leo o lo lātou sa i dia se whesoasoani e tangata i le suenga le nei po o ai tonu o a fia umai. Ma le Pasifika lo li patera Radio New Zealand le iai o le naunau ta inga o le whainga malo a New Zealand e whaalau i lo le naunau ta inga o atunu o le Pasifika ina ia wha maa whana pea so o tanga e whaatatau le puipuinga o le Pasifika a o whaatupula i e fo ima popolenga o whainga wha militeli i le itulangi. Wha mai le ripoti ua whaasoro lawa ina whainga tāle tūlanga tau le puipuinga i le Pasifika ma ua toe tō mana tuaini si pe whaamata ua whaasoro lawa ina mamulu le uu i le Ocean of Peace. Moni nai masina ua tuana i atu sa moli mawina i le ngāri rua whaatasi o vaenga o leo New Zealand ma Australia ma nisi o pāanga i le Pasifika e pei o Fiji, Tonga, Samoa Vanuatu i tau mawhainga e tari atu i sori ngā tūrā whono e pei o le wheawe i ina whaasoro tūrā whono o fuala au whaasaina. O New Zealand, o se pāanga wha umi a le Pasifika i ana porkalame whai, ma e whaata ua o telefoi e le tūrangi ngā yoinga a le vaenga o le puipuinga a New Zealand. Tara muli mai ni we o tōwhia nei ma whaatautoina na pāremia le toe whaawau a ni we o Dalton Tangilangi, sui e to tōro lana ka peneta au whiere minista o leo, whaasaonga ma le ofisa o whaarabalawe tutupu whaafosei, wha pia fo ima mata upu whaaloto i whale ma whilawa inga.
Whai mai ripoti e tele isi matafa yoyo le apatino ia I lato o tofia, wha pia fo I mara pāramia o Tangilangi. O le Assembly ni we to ruasfuru na sui, e ta I tolu tau sanga ma whiriwhiria, ma e au fiai masui e se furu wha mai nuu, I to tono re motu e au fiai, masui e to ono e whaatatu mai isi tu malo. O le Legislative Assembly no na se furu iwa le nei ani we, wa au fiai matama e ta e to a fitu, na malo ana I le palota o le taimi mo lea, wa mauru ngai wha pere au whai o tamai ta I wa whamnei na mai se palota, a le atunu o ni we. O tala nā le Radio Samoa mo le nei aswaraile manuia tele whai ungara vai aso, pasoi foia.